Kesorkar jelakan pedlot arpulai kelur tingkana ke bentaka lempung ilek kai Megalaya Games ke bala buban penlong na duka khatsan tarik haduka arpau tarik kulalingkot arja arpusau ke penlong hatura West Garo Hills District. Ubak Syaklir Wajri Umentri ubari kemi ikatanat sports jang sorkar jela ulong bagajing pen krek kalayat sekman bat kinom don kijing tehi ki bathamai hindrai an shim jakalek kai na ki school bat ki college hakaba an penbit penbiang yaki. Ulang ru bakum kejela ke kemi nanti ban yok penlong ke National Games House No. 1 bat kini ke Megalaya Games ke day kerensan yaki samla ban saya yaki sab ban yomi khmat pat syaki lempung bakam he. Halor ke jingbom la ban penbiang yaki jakasa noi lek kai kumala jah ki snam baladam ubak Syakler Wajri ulang bana kaliang jong uhi ulai ke jingkular ban penbiang kat bala yaki samla lek kai. Ngila ya sakmat syad ko bay bat ka jing kun kre ya ketika Megalaya Games argar lai nga dala dehi nglalit la bun sin banlet ban pet nakamtaka jingbet jingbiang je ngila don ru ya ka review meeting ya ko bangitang sudan min tayo hakaba ngila ekran dia boy bon ke bentar kamtama ke bede ka jakasa jungki kena ki athlete zungi belet ki cakap berjengai ka kerja kawan ke jungki ke bang bedi ke jungki malasim review meeting la bun sin te hakajing ya sim review meeting ngila alap ba baro kadang kaya bet ya rinti pi beli bangi penmang kum ni kalong nomor ba ngi kwa bangin host ya ke National Games kum pitem ngi di bangin ya mangi tahu ajar saulah ne apusan di bangin host kat ya ke National Games di ban sutu mangi ni haban long ready di kan ni kalalum ka trial nam tajuni ka Megalaya Games ke bangin host ni long ba he ba kena ke National Games tiban bangin nu feel ha tu ni try na dum ta ni wan ra ki bahagi ba na ko ta ka jingbiang hinam ta ka state baki konsum laki juni alalit hi habaro ki venue ya ka bangin pelong kita ki games ngalalit jungo idela de bat ka jin pe ki biang lu paro ki venues bat ki dan ki venues ki bam da biang ndai ngidang ya sakmat akaban ya penbit penbiang kita ki venues penbit dia dan kita mai kita Krishna akibat macam dan kita ki venues yang ki school lan ki colleges tinggi pan ki te kila ai tinggi ni penrenovate kemudian te berarti dan tangga track and field ketika ba ni kanlong ready minta Desember tangga tai ke bah di baro ki venues yang ki school ki colleges ke PA sama stadium kedua tang nama football telah ada pikiran ke basketball ke dan away ke venue pikiran nak mentaka softball ke dan away ke venue pikiran nak mentaka golf ke dan away venue orang di bebon karena marbaka Megalaya Games kami tang hak away ke Jaka kelas spread out hak tura barok away ba kasong kenu ke game ni pelong hang ngala ai ke assurance pi kamtam nak menta gitu ki athletes ki ban yesim bentah kan ke Megalaya Games ba nakaliang kajongahi ngala sinhia ba pinu mat ikan mun gajin te kamtam ka wede bat kan sakasa ka bam kedi kale kawan pinu mat ikan mun gajin ladangin perlong ikin games ba kimlong ki bri ba long train ka por ki yo ikan kan san tinggi kermen kin nakani ba kindang kinsa job pat hadin bo ndi bangi yong ba in perlong mentala sa gila jo tela ba kimpat job min penduno ikan Megalaya Games kamdei tendai ni kerman kan balimba kan Megalaya Games kan sedang job ke national levels katar ko don ko proses min sahaban pen association kini kita kan tinggi ni pek ki don ki coaches ki don kini kita ki bani don bentalang kan Megalaya Games no ki pek bisa spek ndi ba ka on kan ni select menta kamdi ka bangi select menta ndi ki don ki coaches ban pet ban identify pi la da pikli ki babon na ka jela jumite ka jinglap ka jonga ki babon ki juba ba ki ko football andre ni don ki talents ki bo per om tang ba football ni dang ya kadang don lung ke research ni ni dang page ba kumno min include kita te bangan ongan da don information nang minta ngam don nomor ni dang surai ngakwa bangin include iki jingla kai tra ki jumi akan ni Megalaya ko mau pan te ngam tip sa ka time garu ka dege is tan ja tingi ngam ko mau pan te kadang ya magir kidang wan man ngidang sudah grai kami kamde ke ba ngila rai na dun ko kani ka dai bang ngidang sudah simil